mutegeri wa Wero TV nontu wako na kanya kurumira ntito cietu cia thaa mugwanja na mbitikieni withiritwe owega inkugwatogeni methani yetu ya ntito niumbitagwa Christine Wanjeru. Tukiambiriria ntitoni cietu ni ati uri wamba wandithia uthiite na mbere gutabaria ona nkuruki ntiri cia Egimbe North musiasa Jacob Mantiri ne umiritie na kumeneria Inspector wa Borisi niwe Jafet Kome nontu wamekarika methiritu makionekana ntere ino nekeria akuwa gutikyo Kome aruthite mwankatha ino na akimenyaga abogwe karina shokete ameneria governor wa Meru Kawira Mwangaza nontu bwa kwebererio kana kuruta mabisha kana askari maria matwire ntere cia ndumuru kwiga ukaria ntere ino nekeria akuga askari mau ni matethagiria indiria mai ntere ino nontu bwa kwiga ukaria nontu ni maishinjira iria maitha matumagira nikenda kwiyandithia ino na nikyo gitumia akuga askari mau mankithirwa ntere ino no matethererie banene nontu ni makumenya njira cionthe iria itumikaga ni maitha indiria makwiyandithia. Miananirio ya ndethia ntere ino cia Egimbe North ni chokerete kairi nontu bwa kithangiko okia maitha arithi nabo wantugo bakirira na barabange nabo baitiga wa bakwite na kinya family icio igatigwa cikinyamarani kinene atongeria wamwe na akari bakimenagiria rwangi irokaria nontu bakira bakugwa iruro metwe kurutha operation irayomba gutetheria na ende kiara gikiorota wa kinya kirinja Faith Kome mantu yere kubwithika Egimbe North mwanka antobe Egimbe North na tigania na Gembe Central baumankia no kelogera IG Kome thina icio nthi Kome utuma turia twenda thirikari ora antu bange bakwa Kome ati kumba kuruta ngui yawe erabwe kurita kethro ati kumba kuruta ngui na Jusulu na ume ngui newe ewe mtungi. Jacob Mantiri ura ni musiasa na kinya kwithirwa ari murithi ntereno cia Egimbe North ari meneria kinya gavana Kawira Mwangaza akiuga ati ng'ombe ira cietete mheshimiwa ari kuna irete kuruta ngui erabwe kurita dai kutureno nya askari bangi to ero askari 140 ara lakini ndenda kuria Madam Governor Meru County kusikwa ine coast trained na kiariete Rwanda miaka 5 emunya na miaka 5 egereito twenda kumyake Kawira kausika ke wamba ng'ombe ethro icio chia wa etaka ora ringe kuma nara Samburu kusie coast kuga na 29 na iba ina ngaisho ile cia conservancy neiba ari na kampo ndo moru Kawira akiuma gavana na bethire na rukutare awamba ubwingi tugiagwenda kwarioma antu baraiba ari trend na ikwari na muntu aromerete kosikweto onjweri muntu wici kuthabio nthebia na ng'ombe cieta twenda Madam Gavana atwire ke katike ona Meru yonto ng'ombe cia Meru ciathirwa na orira twithinene ya kwithwa twina wamba iria kuwithirwe kosi kira kitwira tutethia atucokerie kosi kira kia ina njweri kiaria ngari cia county nontu taxi yetu kinya arithi ba ng'ombe ibare a usuru nkuruki Mantiri na gwetete kinya barabara inyingi ira cibatiri kwithirwa ithondeketwe ni thirikari ya county iri batiri kinya cigutetheria mantu makonenie na ukaria no ende mwanka athaino gavana atabukwa na utiebwa ruthite bukonenie na barabara ino mwathi na nathu kwe barabara yeta wenjarune MCA Njwana na menjete miaka 10 itura barabara na Isiolo na security road kwena barabara kuma kambi chafu ya Turanjarune kwena barabara ya kuma Nchurai tiri ya Turanjarune na thuwe na barabara cia tura ya Turanjarune na rang thine ng'ombe iri kukia kwithwa kwena barabara ira cienjwa ni MCA ura wari ku Njwana na ira cienjwa MCA ura wari ku Trump cia security ya mwathi na nathu watu ndo mutwe twithwa tukire ya thine thiu cionthe barabara cia inganire utiyitika na ukatugwirwa ngui ni kuritwa MTF yera tutamiona so tingwe gavana kurita na turona akakiririte nya barabara ugenda security withuka kuciagwa security tieke ndikire itwegerete antu bana munya ekera tika yari tika bari security yari county lakini ni kanto baraba county no baba national government antu baraba kureta ushuru bwa county no baba kure ushuru bwa thirikari nene biwe tumite conservancy ira yiko kuma Egimbe North Peter Class Chabare.
Utuko wa gukira muthenya wa umonde muntu boka omwe na mwana wawe wa mwari ni maratere uturo wao bau ni nyuma ya mutino wa barabara nteresia etoloni eria ni kilomita shire mbere ukinya taunini ya Kangundo. Mairi mama mararingiriwe ni rori muthemba wa trailer mari bikibikini ende muruguti wa bikibiki na raumbire kwibonokia kuringana na ene bikibiki ntere inu ni mameneretie atongoria maono ntokwithirwa makibuthia boria barabara ntere inushie kali na nikyo makuga nishitumite mitino emingi ya barabara ithirwa ekionekana nkurukini mamenereti mandereba mangari nikira makuga matithagirwa makinenkera giteo mabikibiki enderia mari barabarani na gutuma mitino ta ino yonekana. Nendo miengela ba. Ubulie uwe manga jo ba. Hizo vile liena kaza. Sana hilo nizemba maneno wewe baba. Sema guza nije. Ile kitu imetokea this moment venye tunaongea imetushtua. Sababu mtu wa bodaboda anaendesha bodaboda, mtu wa roli anamfinyilia kwa mtaru, anaumia. Na shida hiyo mtaru iko katikati ya rodi na hakuna action inachukuliwa tangu lini ama lini. Hiyo mtaru imekuwa hapa for many years, many days, many weeks, many months. Na sisi tuko hapa tunaumia. Alafu sasa mtu wa bodaboda analaumiwa, mwenye roli ashughuliki, na sisi hapa tunasema hatutaki roli kubwa. Ni mwalimu wa Kangundo High School na wenye wamepoteza maisha ni bibi ya mwalimu ambaye tunafunza na yeye na mtoto wake ambaye alikuwa anatoka shule. Na hii barabara mara mingi tumeona kwamba haijatengenezwa vizuri ipasavyo. Ile accident nimepata hapa imenishtua moyo. Si kitu ya kawaida, ni mara karibu ya 4 hii barabara huu mwaka. Barabara imekuwa mbaya, tunalilia barabara kila wakati, hatuoni mambo inafanyika. Ya leo ndio imeshtua watu kabisa. Mtoto anatoka shule, ako na mamake, wameishia hapa. So ni accident ya lori, kuna kona. Ile kitu imehappen. Sijui shida ni mtu wa lori, ni mtu wa pikipiki, lakini kwa madriver wote, either akuwa wa pikipiki, akuwa ni wa lori, wachukue hatua zile za barabara kabisa. Poteza leo mwenzangu kwa ajili ya ajali kama mnavyoona. Kwa hivyo ni sikitiko kubwa sana kwetu kama jamii ya Kangundo, na tunaomba tu kuwa barabara hii itengezwe ili tuepuke masuala kama haya. Amemba magikundi kia methero plot 10 ma bodaboda ni makwenda thirikari ithungire ni kenda mbia ciao iria ni nkuruki ya 300,000 cithero ikimera kana cionekana ni nyuma ya kura kiri utongoria muthiru. Mari ugambia ciao cithiritwe gitumika uthuku na nikyo makwenda abisa David Kimanthi kuthirwa agicokia ciuria na wekere Kimanthi uyu na ugite bwe gutebu akwambatana na kura kwa mbecha ino. Ri kuringana na mbeca kiama kiu kia thurwo na kiu kingi kiragikuru nontu gwatuika still no tuthie mbere kwendana na kumenyanira tukimenyaga tuyo twe muntu na muruagina kiama kiu nkona ta kewa njuku mwegu atua kuringa during handing over kiama kiu gikuru na kiu kieru bekarende besirie boba go transfer into yu na bakemenyaga bura bakona solution ya mbeca yu gutuika ri mboru bura ikomba kuoneka nontu still ndene ya kiama gikuru na ntobena marando na kuri na mbeca imwe ikurira na kuri na mbeca ji account-ini riu bona we karande bakamenya bure bakaomba gukava mbeca iu na nikanda baturute mucemanio baturerwa mbeca iu kuoneka kana ikura au angingi tukina mebo tukarora kiama kitu arura bala gento savings gwite koneka gikundini kwira we active member tulita na njere wi mwe akutuikanga wote active member na une bombeca ikurira na igambarite kali amberio munde kuma 2021 igambaine twali amberetie thirikari turutira wira yale guturutira tukaruta wetu na umoko onekana no kwegwa umoko onekana ntukamarite mbino tika igambarire amberio munde rwele adirire tene wadige kimu asocio wa muja kimu kama ntuma makodi atia alikwire gamba leo no edi miaka 5 kale kodi miaka 5 ate ne mtu mulaga gucunguswa evidence yele bo mbiane marutire account-ini mna bank statement ne kuonekania bo marutire kama utaka mbima kabila ko
Lebu onto no sungu swega matuna marutaga mbeca ino makadi makabira kona. Onto matagenda makaruta makanenkera member. Kimu na akore ari amona kio na tika akore mtu akora mukoni takeu kingikira yombe gamgite mukoni. Bikibiki atura mieri nare na kimu yamona no asocio. Twamuringira thimu agatwira u twamuringira thimu agatwira u. Mpaka mundu twakinya stage ya gutika wengo agwikinyia akakulikia monto mau. Bikibiki ngwana mieri na nitakabala litaka ni ntwatire bwambere mbese ino murujio nde kimwe munene wa socio antu babatula bali ndani mpaka message yetu batuonie tibalekerwe kemero kana bikibiji yao jigwe ndani aria mpaka message yetu batuletere na allegations imwe ile bakagira ni ile baugaga officials babathulite ni balite mbia jiao na ndauga mathabu madimalodwe na mathabu madimalodwe na macoka maretwo gwakwa kaire obisi ndamalaitha bacoka bareta allegation nyingi ati bikibiki yao ni ajukitwe bikibiki ile arikitie kwejanwa ni mweshimiwa mama county yajukwa ni aingirwa kwa polisi itwe nonto no to no uliko kile gikundi no giriko kumalia ndaukire guku Mala sub county kogumwe mtore okuga gonto tou ona nombe ndi auke obisi ambeleze wega nikenda mbumbe kwelewa tonto gento gikoni kuria mbia jage kundi yunta nairwa ngi experience onto tou no uliko. Vice Chancellor University ya Chuka Henry Mutembei na mineretie atongoria amaria meshiragia bumakeguna ake indira manenkirwa otongoria a Kenya na mineretie akiugaga kurima engima mu magite kubu iria makwithiro magiketha banene kumakiri thirikari bantu bakuraithiriria akari maria mamekirite otongoriani ni baria ariti mama mari bamwe na uria ware governor wa tene wa Makueni nwe Kivutha Kibwana na mukathite banene nuntu kwithirwa atitekiritie ungumania kiri wathani wawe indi ino na wakiaria Kivutha Kibwana na arombete ma universities kwithirwa magishuwa ntaira ya kuthiria thina ire ikonekana tha inogu andini ya Kenya. Kiathoni ya kurugura kigomano kia athomi barongirwa humanities kira kiruthiritwo University ya Chuka mugeni wa gitijo ari gavana wa tene wa kaunti ya Makueni Professor Kivutha Kibwana akiaria kiathoni ku munini wa chancellor wa university no Professor Henry Mutembei na kathite Kibwana nuntu bo gutongoria kaunti ya Makueni bwega wa ipindi biere atagwitigiria utumiri buthu kubwa mbia cia muingi tabura ikwenyangwa kaunti irachingi. You know, the politicians want to use the people to enter into the seat. I'm promising them how the pot will be shared, isn't it? But when they enter, they go away with the pot. There are some counties, governors are busy building empires in Athi River, Isinya, and the other. And the people are left suffering, isn't it? I can name them, but I don't want to do it. I will not be one of the people who will sit here and build empires when people are left here in Chuka suffering. No way. Mutembei na kuria athomi bebanirie na itomo ria guchwa utonga bakaga kinya kiao na antu barabatungatagira. It's better for us to learn away from what is called materialism. It was actually in summer school. Reject. If you actually wake up and worship having material, go back and ask yourself, am I a scholar? Then you should be somewhere where thugs are, isn't it? That will steal, isn't it? So why would you have a PhD when you can steal when you are very young? You wasted a lot of time in school then. Kibwana na kathite university no ya Chuka nuntu bwa mitaratara yajo ya kithomo irajigitwe ikiguna nthiguru kana mugongo kuthiria mathina mwanya mwanya. Katika Faculty of Humanities and Social Sciences tuna mwanafunzi ambaye kwa leo atawasilisha ubunifu wake ambao ameweza kutumia banana fiber kuunda sodo ambao itaweza kuwasaidia wasichana wakati wa hedhi. Na tunajua kwamba ni wasichana wengi sana ambao wanashindwa kumaliza shule, wengine hawaendi shule kwa sababu they cannot afford the sanitary pads. But through this innovation
Pamela is solving that problem, and therefore we are expecting through such kind of innovations now girls will be able to be retained in schools, they'll complete their studies. Na ba demonstrate uria bakomba kujukagi first of all generate vongwa solution cia mathina ya yothe twina jo within the counties and the national government na kugeria kujukia solutions ile kuma kiri faculty members na Kenya alitobao wiki kiri devolved unit. Utafiti ule unafaa kwa vyuo vikuu, ni utafiti utasaidia watu kutatua shida zile wanazo. Na katika utafiti wangu pia ndio nije kuzungumza hapa, nikaona kwamba University ya Chuka iko katika mapu ya Kenya na mapu ya Afrika na mapu ya ulimwengu. Kuna hata vyuo vingine haviko huko. Kwa hivyo nikasema kwamba hiyo ni jambo nzuri, na tena kuna hata wanafunzi kama wanafunzi mmoja anaitwa Pamela akisaidiwa na mwalimu ametengeneza kitu cha kusaidia wasichana wanawake wakati katika kila mwezi wana shida, na inamaanisha kwamba ikiwa mwanafunzi atakuwa na ufahamu wa hali ya juu mpaka Nkiripotera Weru Njuma kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe, Mbita wa Samuel Gaishima. Hata ukikanya tunogoke banini. Nukubanga gweta kuongera kithomo gyaku nthiguruna ya USA kana Canada. Ithiro iri undergraduate, accelerated nursing, masters, PhD kana kurutana America. Africa Airlift Initiative ibakumbithia ukinyania untu bubu. Nitwajanaga visa coaching, career guidance na motungata jange ja gitumi. Turingira thimu kurukira 0719 857 754 kana 0799 047 279. Riongera obishi yetu ira iri Nairobi, Muthaiga Square, Ntagaro ya Muthaiga Police Station, first floor, obishi namba 7 kana obishi ya Nkubu GM Plaza, second floor, obishi namba 3, Ntagaro ya Nkubu Police Station. Africa Airlift Initiative, success beyond borders. Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life.
Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubo gitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kirika meme kaweru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha weru FM kirogine mero mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe weru bwaku atugukinyirie ntumwe kware okwende kinya weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Arengi nkugwate ugeni tukithie na mbere ikundi itano kumanteresia Bore West ni itethekete banene na mbia cia GAF nikenda gwiukiria muturire ni wao na nkijagia gukiriria urimi antu akama Mario ugambesha inu kamatethereria banene gwiukiria nkijagia gukiria matura mao Kevin Kimathi enacio Ndiunga ya mbunge wekuru kaunti ni Ameru Elizabeth Okaile miejwe na bunge ya Kiaburi na moro tuwa ukiria na kuguna ikundi mwanya mwanya biye kuru na kikina kioba ukiria mature na njira mwanya ngirie gana ishate banking no tebo kodithia manto amega ngiri 50 isha kugura incubator Akrendi ngoyi bore mubunge oyu wekuru kaunti ne ya Meru na unite muno kinyana barabati ushumba na njira mwanya ya shiaki kithomo twana inyato achukuru orphans kwe ana baratigirwa wao bangina nethe ana 4 umo nyare university onge secondary na tongi primary na kaila mia foundation nunto GAF ni atejukagia twana to primary ende uwe secondary akajukua i program ya GAF na ore university etakwewa scholarship ni university kirage atigara nyangaf ikamurira to primary na tukajukua i Kailemia foundation na mwana kara kange kanara mwito nentuge nuweta Nkonga Nkonga tuwe na baruguru Nkonga nyako ka orphan nyako nkoka adapt tukakathomithia kuma primary mwankathire secondary school atongore baikundi baraba gunikita mature ni wamona kinyaba kisiasa baraba watanirite na mbunge yukire ndiongo iyi na inkatho inene mono gote muntori kana tumburi kaire igwa mbere wa ugotoretere mburi tiyo tukatithithetie Oni gocokia nkatho akigo kinya ke ndigwa kwire murungu ibwega nontu bokinya gwaku ingwete ke gikundi ke yake agwerua mbori ire toretera kinya cia thasi mbori 20 tukagurira first 20 tesa sawa tocoke twete nambe twebagura irampara riko so na ito kugo ibwega nontu bora wakinya ke nine geke kinya kiu
batu tuigete to darimi Mheshimiwa Ibwe Kaburu imantu jato dirite guku antu baba ibakwendete te sawa kinyoke thori kuja naja aja gutaka kinyu mheshimiwa onge te umato kuga njire ya wewe ngana kuma muri go tu twara gutara kinyu mheshimiwa onge awoje okinya roibetu Muthiene bakithiria ndiunga iyi 2027 nejete te sawa na itutikanirie tukaringa kura kulingana na mtu aitete ngo na mathithio jawe te sawa mbwire gintu kimwe kuna antu bakuwa bakuromba gitikiki na mami wetu kutibo bariuga bakaromba tikiu te sawa na bamwe bao ibai miaka yao ibai miaka ngana kambuge ontu bobo ndebura atiri 2027 oni betawa sam ngauma ofisi na mama safi na listi ngauma naye na listi ngeja nkathoma listi ngabura itware aja na mami agura mburi anenkere kundi fla na kaba mtura uturikana te sasa na bamugwatira no ntwe na mubango jo gwita kuraja na mubango batu bagatwike ngafu na no twikirite oza uni atwira arenda mubango jo kuraja kende nyari abajuju na bakyojuju bakeja batikareri thinera turite kwa nkondo buromba kinya 2027 ya kinya tumurikane ni kende jongera mburi yunda igirwa achiongera nongere jangi Weru TV kumaburi mbita wake Uvin Kimathi. Nevagano ntoko na kanya kurumira ntitoshie toshiengi na njira nkinyanirunishia kinya thaa 1:30 kiogoro mbita wa Christine Wanjeru. Pedro na muthenya mwega.